Sukiki bocah bakale mangan apa? Mangan apa ayah? Bos baso akang Kasino aja enak ngawine bae. akang iman karo seno Bos baso anak sampoan wis gede oh sampean sampean aja meneng bae santer pisan nih jajane. Pengen dari yang sebelah sini boleh Lancar jaya alah Mas Dira iya dah seger esok-esok disawer karo sing ganteng. wadah suka Alah kanok makasih. sok suka karo yang ganteng Iya wow ora ake lewat. Pengantin masih bos bengkel kodok bos. kodok maning bos Ayo bos aja kasih kendor masih pengantin bos bengkel. Bos bengkel bos bengkel. Makasih banyak. Aduh Abah Haji atur nuhun Abah. Nuhun Abah. Abah ngait bang ngait. Usahakan iya nok coba usaha kenapa sih nok masa saben dina mangan turu bae. enak sih nok Obat-obat alah pengantin goyang lagi sayang. yeah boy Mekayakan iya nok coba mekaya luruh kanggo kebutuhan rumah tangga. rasa nok Beras uwis kasbon celengan nok celengan wis dibobol. alah Sukiki bocah makane mangan watu. karung kabar Apa mate hehe akang kasino ande kang tanggung jawabe. jawab apa maning sih nok Sampean sing jadi laki tadi pengen apa sih nok ning rabi orang nafai. Bos bengkel sikat sayang. Masih bos bengkel pengantin. Bos baso ngasih anak sawere ama suruh joget kalah curhat. kodok maning bos baso Haji haji anak Den Aden Mama Angel Adi di LJ Sika aku cinta ayah. Sawer deui pengantin usahakan iya nok coba usaha ahei masa saben dina mangan turu bae. Alah bos bengkel oh iya bos apa bos baso aya kene bos baso aya kene teu. Mekayakan coba mekaya ahei luruh kanggo kebutuhan rumah tangga. beras sih nok Beras uwisna celengan gawisna waduh Sukiki bocah bakale mangan rongsokan apa. Ya Allah tega temen
lagi silakan. Oh jeger, boleh. Ada yang cantik.